परमिशन दिला जाल्यार एक कंप्लेन गेला सायबर क्रायमान की बिना परमिशन त्यांनी स्टार्ट केला म्हणून थोड्यो टॅक्सी डायरेक्ट एपाचेर कोणाच्यानूय कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाक तशें कॉन्टॅक्ट करून ते बिझनस चलयता बट विदाउट परमिशन इट बिकम्स इलिगल नो दॅट्स वाय वी हॅव रिटर्न टू cyber crime branch and the letter officially has gone yesterday itself and before that the mail went the moment it came to our notice and how you can start and carry on a business and such big companies without taking formal permission and first of all the government has decided in the past not to give permission for Ola Uber the stand has not changed proposal ते धाडीत असता पळय सगळ्यांक इच्छा आसा गोंयान येवन धंदो करपाचो एव्हरी टॅक्सी ऑपरेटर वॉन्ट्स टू कम टू गोवा बट आमी आसा तेच रेग्युलेट केल्यार म्हाका दिसता सगळे सारखे बसतले